Manje ke macingwana nidibana kanjani nalabantu labo? Ngizothini mina ngithi ngathula ucingo nje. Kwase kuyikhathi zantambama futhi mangingaphosisi ngikhumbula kahle kwakulesini beku 1999 la ngasekupheleni kwawo imeya yeGoli ngaleso sikhathi bekusobani bekuse umnumzane uAmos Masondo. Uyangizwa uthi ngithini? Hayi ngiyazi. Lo fonayo wathi mayeyichaza wayichaza ngokuthi ubani usokhela wasemsinga kwaParafini isigodi. Uyangizwa uthi ngithini? Athi cha wemchuno senginenkinga la sengilinyalelwe umntwana yendo ulimala isilimala kanjani ngithi mina ulimala ndlelani athi cha wemchuno ushawe nje ngesibhamu umntana wami kodwa sekuyinkinga nabe benaye bona abalimalanga masibabuza imibuzo abakhuluma ulimi oluzwakalayo. Athi la sewungena khona ke macingwane engicela ukuthi ungenelele khona. Ngangizwa uthi ngithini? Hayi ngakuzwa. Usokhela lo yini wena naye uyinduna yakhe wayifonela wena? Cha angithi mina ngifonela nje kwaphela mina ngiyinyanga. Bengiwugedla mina ngiyinyanga. Athi cha kwemchuno impela ilase ungena khona athi njengoba ngikhuluma nje uba kulesini nje ngesisabatha siyamkhweza umntwana engeke ngikwazi ukuthi ngimfihle ungekho ngisafuna kadlule ezandleni zakho ngoba sengizwile ngawe ngoba kuyisifiso sami ukuthi abantu abenze lokhu noma umuntu owenze lokhu amlandele. Uyangizwa uthi ngithini? Hayi ngakuzwa. Awu lithi ke lami hayi wesokhela nakuba ke ngingathandi ukuthatheleka phezulu sekuyishort notice impela kodwa ke ngoba uhamba ngokuhlupheka futhi nami nginakho kuyima ukuthi ucishe kungenzeka ukuthi la ngasekuqaleni kweviki ubuseyimatasa ulungiselela wona umsebenzi lo ngizokuhlonipha. Athi ngingabonga kakhulu macingwane angazi ke ngokuhamba ukuthi uhlele kanjani noma singenza kanjani ngoba ukhona umzala wami ozokwehla kusasa njengoba kulesihlanu ebengathi mina adlula kuthathe lapho. Ngithi mina kulungile asenza uhlelo lukamzana. Hayi kuvunyelwane ke kanjalo ke lufike kusuku langakusasa nayibala ke afike kumzala lo yangithatheke sathi masifika lapha ngakusasa kwase kuntambama ngithi ikhathi zayilanda o4 kuya ku5 kanje nakuba ngingasakhumbuli kahle. Ngathi mangifika okwangixaka ke ngoba endlini la ngangeniswa khona ngafica sesiza inyanga sasesibani ngaba mina owesini. Ngangizwa uthi ngithini? Hayi ngakho kwakukhona umbatha owayeyinyanga yanga la ikhona emsinge bathenjini. Kube ubani kube uMabalengo bese kuba ubani kube uSithole waseMozambique owayenezinye elilodwa nehle elilodwa nengale eyodwa. Hayibo imlenze wona iphelele. Imlenze iphelele. Uyangizwa uthi ngithini? Hayi ngiyazi. Wathi mayengena ke emveni kwalokho kwangena kusokhele sihamba nomfowabo athi asibingelele ke siphile athi cha uyabonga ukuthi sisimhloniphile safika kahle kahle bese kulindwe vele mina ayibese lendlala kudaba athi njengoba ningibona nje lindodana yami yiyo le bese yokugcina bese ngisele nayo bonke bahamba bonke ngesandla esisodwa ngesikhali. Ngangizwa uthi ngithini? Hayi ngakuzwa. Athi njengoba ningibona ke sengimdala mina ayikho impe engingaphinde ngikwazi ukuyilwa angeke ngithi ngithatha isibhamu manje impe engingakwazi ukuyilwa yiyo yona le. Wathi methu uzama ukuqhubeka nokukhuluma ngamuzwe sebibitheka mahlayeni ngayizwa senginkintla sekuphuma namafinyila kwaze kwasuka mina ngathatha ithawula lami ngamnika ngathi sula wasula wathi methu uyalibuyisa ngathi cha kulungile sokhela ligcine ithawula. Uyangizwa uthi ngithini? Hayi ngakuzwa. Athi ke usokhela ngicela ningisize eqhula umfowabo wamkhombisa lapha emsamo wasukuma umfowabo wabuya nesikhwama afika sibeka phambi kwakhe la wathi mayesivula kwavula insavu imali engathi mangizama ukuyibala ngamehlo ngakhathala endleleni. Uthe mayisuka le mali wayaba yaba amaqoqa amane. Hayibo wayesethi ke lalelani ke lamadoda
ngicela ukuthi umuntu ngamunye abambe la, hayi ukuthi sengiyaniholela. Imali nje lenginikhuthaza ngayo, imali lengithi vulani ikhwama. Ngathi mangiyibala ngathola ukuthi u15,000. Hayibo. Bheka-ke ngo1997 ngo1999 ukuthi u15,000 kwakuyimalini. Ngangizwe ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa Macingwane. Wayeseqhubeka uSokhela wathi labo 15,000 angibabali, kodwa umuntu okuyena okwazi ukuthi angibuyiselele kulabantu abalimaza ingane yami ngiyobe sengimnikeza izinkulungwane ezingama500. Imalini kamba ama500 weMacingwane? 500,000. Hayibo. Ngake ngabona izinyanga zagqulana zamkhomba ngamehlo, ubona ukuthi azikholwa lento ekhulunywa uSokhela. Wathi kodwa-ke madoda, angifuni kube khona omunye umuntu ozodla amandla omunye umuntu athi uye owenze lokho. Ngakho indoda nendoda ngifuna ngitshele ukuthi uma seyisebenzile kuyaye kwenzeke kanjani, isebenza kanjani, nokuthi kuye kuthatha isikhathi esingakanani, ngoba kufanele kube sekusasa aqhamuka ukuthi umuntu uyi ikhwama zakhe ezihlabene. Waqala kuye kuMbatha. Akasekho na uMbatha emhlabeni, usaba senkosini, sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthola. Wathi uMbatha yena indlela asebenza ngayo izinsuku ziyazibe u7 ecuphile. Kulo 7 days uyothi ungakapheli bobe sebefikile umuntu noma abantu bezoxolisa benze leyo nto leyo. Emveni kwalokho umuntu ngeke saphila uzoshona. Babedlulela kuMabalengwe. Wathi uMabalengwe yena izinsuku zakhe ziye zibe nganeno, kodwa nayo indlela asebenza ngayo icishe ifane nekaMbatha, kodwa ke izinsuku zakhe zona ziba ntathu. Babedlulela kuSithole waseMozambique. Awu athi Sithole cha, athi Sithole cha, naSokhela ngeze ngaqala manje. Mina ngeke kube inyanga futhi nakhona umuntu owenze lento le uyobona la ukuthi uyoshayiswa imoto, uyonqamuka imilenze emibili, anqamuke ingalo, anqamuke neqolo, ngeke aphinde akwazi ukuhamba, uyohamba ngesisu njengenyoka. Hayibo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wayejikela kumina uSokhela wathi wena Macingwane usebenza kanjani? Ngathi ke cha, mina indlela engisebenza ngayo ihlukile kuneyabo bonke. Wathi usho ukuthini? Ngathi mina njengoba simbeka nje kusasa undodana lothi lishone la kusasa lo belishona nabo abenzi bobubi noma umenzi wobubi. Hayibo. Umfo wabo wake wahlala esihlaleni wathi ukusondela ubona ukuthi akayikholwa lento engiyikhulumayo. Wathi uSokhela ngathi mina wathi uSokhela cha kulungile asingabe sisasichitha isikhathi, ngicabanga ukuthi sebemqedile ngoba ngaleso sikhathi sikhuluma nje la endlini abafowabo baSokhela abanye babebhiza umntwana lapha babemgeza amanxeba ngembuzi ukuze bekwazi ukumngena esegcekeni. Wathi ngisola ukuthi sebemqedile asinyukele kuleya nje azongena khona umntwana khona nizokwazi ukumsebenza nebala sangena. Kwacelwa ukuthi umakhelwane abake bathi ukuphuma kusala umndeni wodwa. Sangena-ke cha sanikezwa ke ithuba njengezinyanga-ke. Waqala yena futhi uMbatha wamthinta waqeda, wabuye kwasuka uMabalengwe wamthinta uMabalengwe waqeda, wasuka lo Soil waseMozambique wamthinta wathi esegculisekile wambuza futhi uSokhela wathi usuqedile? Wathi yebo. Wayesejikela kumina uSokhela wathi Mchunu sekungangawe-ke nawe la besilithi lami cha mina weSokhela ngimthinti mina umuntu oselele. Wathi yini? Ngathi cha mina inkinga uma uthinta umuntu oselele uyahamba eyolwa nalezi yazitha zakhe. Inkinga mayiseqedile ukuzolwa nalezi yazitha uzobuya futhi mayothi mayesebuya ezala ingena la egcekeni uyobuye yimpi futhi ezolwa nabantu la egcekeni. Hayi cha uqinisile lokho ngiyakwazi impela Macingwane. Ngizwe ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Athi uSokhela manje kwenzeka kanjani okwakho? Ngithi mina cha kusasa mina ngizosebenza ndiyithuna, mina ngisebenza ithuna ngifuna ithuna kuphela. Hayi kubongwe-ke kusho ukuthi-ke bese beyakhululeka-ke laba-ke lezi zinyanga lezi kusale mina ngedwa. Ngakusasa-ke futhi ngithi ngikhumbula kahle ikhathi kwase ku-10 ngoba yayisiqalile inkonzo yakhe yokugcina lapha etendeni. Lapha uma uthi uyabuka lapha ngezansi komuzi lapha izinsuku zazimba khona zase zima phakathi nomgodi. Ngathi mangisondela khona ngafica kumfanyana okwakuqosheme ngenhla kwaligodi eceleni kwakhe kwakuhlame khona phansi umkhondo. Ngathi mangifika ngathi mfana ngithela umkhondo, wayenginikeza umkhondo, ngangivula izikhwama zami ngawubhila umkhondo. Ngathi ubuye uhlabe phansi mfana, wathi maye uhlaba phansi umkhondo kwaqhuma amanzi. Hayibo.
Ngangizwa ukuthi ngithini? Eh. Mayiqhuma phansi amanzi lawa akathuka namadoda lawa nowaye phakathi emgodini wake wakumba waphuma babuya bazobukela isekisi leli. Kwaze kwathetha uMagwaza wayeyiphoyisa lenkosi wathi kahle nomadoda nithi niyoqeda pho umsebenzi animiyeke lo muntu enze into zakhe. Waqhubeka kwaqhubeka nokusebenza mahlayeni ngathi ngibona kwakunyomuka idlanzana leyinsizwe engasola ukuthi cishe ihlobo nabangani sebeyomlanda lapha etendeni bathi mabebuya naye wawuzwa ngamahubo empi nebesho nezaka zempi. Isililo sagcina singasezwakali ngoba kwase kusuka usizi kulezi insizwa babekikizile abesifazana ngesikhathi beza naye beholwa uyiso omncane owayembeza ngehlamvu lomlahla nkosi ngapha ekhathi ikhandlela elweshile sasambe ndodana. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyazwa manje. Bathi mabefika kwase umgodi sekubekwe insimbi la phezulu komgodi abathi mabefika bembeka la phezulu kweinsimbi lezo ezinamabhande base bama balendela umfundisi okwakuufata wasemaromeni owavula incwadi wathi sengathi uNkulunkulu engamnika umphumulela wafuthi ukukhanya kwaphakade kumkhanyele. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Emveni kwalokho balidedela ibhokisi lehla emveni kwalokho bayisusa insimbi lezi wabuye wasondela kumina wahleba usokhela wathi seku-right yini ngathi mina seku-right ngangena ngithe mangena ke ngawusebenza kumgodi ngasebenza ngathi ngiphuma ibhokisi laqhuma. Hayibo. Laphinda laqhuma okwesibili kulokhu wesithathu lathi maliqhuma lahlukana phakathi kwaqaqeka ingubo le ayisongwe ngayo umufi. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayibo. Wathi usokhela kahle macwana sekwenze njani manje ngathi wesokhela siphi isikhumba senkomo lesebenimiphelezile ngaso wathi isikhona ngalethana lesikhumba ngangithi abalisonge ngaye ibhokisi ngoba laselivavekile babelisonga balisonga hayi ngathi kulungile abagqiba. Umfundisi wabuya wavula incwadi futhi wathi umlothe emlohleni wathi inhlabathini wathi udaka esidakeni. Hayi nabambeni kwalokho abegqiba amadoda athi amadoda eseqibile babona into abangakaze beyibone inhlabathi le yengcwaba yayivukuzeka wena ungathi wena wabona imvukuzane yayiphenduka inhlabathi ithi. Hayibo. Ngangizwa ukuthi ngithini? Yayiphenduka inhlabathi ithi babaleka besifazane kwasala amadoda. Emveni kwalokho kwasuka uyedwa uyilunga lomndeni wabonga emphakathini wathi siyabonga ukuthi nizosifisa ithambo lika baba mkhulu socela ukuthi nidlule ngaphakathi ningadluli ngaphandle nehlisa izintuli. Kwase ila kwasuka khona umfana wakankala khona emsinga. Wathi ukhipha isibhamu ngwaphela lo muntu weshone ngesibhamu ngendlela yokuqhumisa wathi methu ukhipha isibhamu kanti uyambona uMagwaza wayemdumela uMagwaza kwabanga isibhamu ke lesi kanti sibangwa ndisibhamu lesi sesikhushulile ngesikhathi bebanga isibhamu lesi kanti umbhobho lo ubheke kuye lo mfana lo wakankala. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Mahlayeni inhlamvu yayasho la lo munye umfana wakankala ngaye ngambona waphakama wayewangisiphundu phansi. Babemphuthuma bathi bayamthinta kanti umuntu osethule ngangishona ezansi ngabuza umfulu ukuthi ngakuphi wangikhombisa usokhela ingane yangilandela ngemuva nenyongo engangiyogeza ngaye emfuleni. Emveni mase ngibuya ngibange ngisangena egcekeni ngama ngaphandle wathi usokhela wemchunu kulungile imfanelo zakho sengiyokulungiselela zona sengiyokufakela zona ebank uyohamba ngani ngoba sekukhwalele ngathi hayi lokho sengikuhlelile wathi kulungile emacungwana okuningi sesiyokukhuluma efonini ngathi ngingakafika indawo la ngena futhi ucingo wathi usokhela wathi hayi wemchunu angikwazi lokho ngenzele khona wathi angikwazi wathi wemchunu ngiyathuka mina kanti kusekhona abantu abasebenza ngempela sekwagcwala izinyanga owaka beyinyanga wathi lo mfana lo dubuleka lapha nje kwami sekuzwakele ngabasiki bebundu ukuthi lo mfana lo dubulekayo uyo bulela umntanami lo mdubulile umfowabo na ubekhona kuthi uthe mefika kubo naye wayidubula. Hayibo. Ngangizwa ukuthi ngithini? Wathi usokhela yilo ngazalwa namhlanje ngiyaguga angikaze ngiyibone inyanga efana nawe emacingwane. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ubalo unathi ndoda? Unathi lo.